Šta biste vi uradili u Srbiji kada bi zbor se ozborio i progovorio i počeo da nosi pobede, naravno, onako, kao jedna opcija na izborima i tako dalje? Mi ne verujemo u izbore. Mi ne verujemo u liberalnu demokratiju i ne verujemo u izbore. Naša ideja je stalačka demokratija. Naša ideja je stalačka skupština i esnafska organizacija, odnosno srpsko zadrugarstvo na selu. U to mi verujemo. Mi verujemo u restituciju zadruge, mi verujemo u vojnu industriju, verujemo u poluvojnu organizaciju države, a smatramo da čovjek najbolje može da se iskaže ukoliko se organizuje profesionalno. Imate li klima uređaj? Gde? Pa kući, u stanu. Imam, naravno. Imate? Da. Pa, evo, mi vam predlažemo naše klima uređaje, Kopernikus klima uređaje koji nas sada hlade, pokušavaju da nas od silnih reflektora malo. Idemo na reklama Kopernikus i Green Coffee, da ne kažem zelena kafa. Pa se vraćamo na lik i delo Dimitrija Ljotića i da popričamo malo i sa našim Stevom Kotarašom koji kaže da nije četnički vojvoda. Dobro večer i dobrodošli u Sklopku. Ohladite se ovih posljednjih vrelih letnjih dana i spremite se za najekonomičnije grejanje. Kopernikus klime. Jedina prava zelena kafa za mršavljenje potražite odmah u svim apotekama. I evo nas, poštovani prijatelji, nastavljamo emisija Sklopka. Ko bešo i ko nekada, za Boga, dragoga i miloga. Gospodine Kotaraš, brate ili da ne kažem da je Bože druže, ali tako? Mada, ako vi biste se sad naljutili da kažem druže. Ne. Šta se, ne biste naljutili? Kao četnik? Samo nešto da kažem. Pa recite, ali sačekajte. Stari četnici su prvo oslovljavali sa druže. Stari četnici. Znači, to su komunisti. Imate jednu malu knjižicu koju je napisao Vojvoda Kosta Pećanac u ono međuratno vrijeme. Zove se Četnička akcija, gdje on opisiva gdje je koji četnik i kada poginuo i kaže tu je poginuo toliko i toliko drugova. Taj drug je poginuo tu, taj drug poginuo tu. Znači, komunisti su to samo preuzeli. Nije komunističko. Je li Ljotić bio Sloven? Meni lično je draže brate, naravno. Dobro, brate, gospodine. Da li je Ljotić bio Dimitrije Sloven ili Jugosloven? Pa to je vrlo diskutabilno pitanje, zato što ako ćemo o tome... Da se zovu druže, mislim, ovi Ljotićevci ovdje, naši iz Bora. Mislim, to mi malo zvuči... Recite, gospodine Kotaraš. Malo je bilo oni koji su u tadašnjoj Kraljevini Jugoslavije imali neku organizaciju koja nije bila jugoslovenska. Sami pokret Draže Mihajlovića bio je jugoslovenski. Vi volite pesmu Zemljo moja? Zemljo moja? Da. To je... Ne znam stvarno na koji misle. Pa to vole ovi drugovi drugari. Ja nisam nikada čuo. Ismeta Krvavac, Zemljo moja, radi se o Jugoslaviji, ovi se zovu drugovi Ljotićevci, vi niste drugovi, volite četničke, ravnogorske, kraljeve i tako dalje. Ajmo mi sada da vidimo kako se to povampiriše ponovo neki komunisti koji slave krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu milost, a što je van pameti svake, ali eto, to je činjenica. Ajmo malo da ih pogledamo da vidimo šta to pevaju komunisti. Vidim polja što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemljo moja, zemljo moja. A u polju moja duša spava, usred žita kao sladna klas. Postelja joj meka trava, zemlja moja, zemlja moja. I dok ja nisam tu, od krajnje raskupa krajnje dane se su, slavu noć
sunce nema takav sjaj, ovdje nisu takve krave. Zemljo moja, zemljo moja, tvom glasju nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć, nek je ljubi tvoja prava. zemljo moja, zemljo moja, i dok ja nisam tu, onaj njena skupa predamo se svu, svaku noć čuje nas, koji zove dođi, sreća čeka nas. I dok ja nisam tu, onaj njena skupa predamo se svu, svaku noć čuje nas, koji zove dođi, sreća čeka I evo, vi se niste krstili za ovaj spot, ali ste vi, gospodine Filipoviću, nešto pokazali. Pokažite opet, da se malo bolje vidi. Pokazao sam način teranja đavola. Apag je sada nas Malo daleko da bilo. damo sada reč i gospodinu Stevi Kotarašu Profesor voli da priča. iz Dinarsko-četničkog pokreta Vojvoda Momčilo Đujić. Šta biste vi svemu rekli? Vi nećete da se sukobljavate sa Ljotićevcima, iako su neka četnici pucali na Ljotićevce, a Ljotićevci na četnike. Ne na sve četnike. Ne na sve. Pa ne na sve četnike. Dobro, ajmo sada da malo to recite šta vi sada... Što je činio Vojvoda Momčilo Đujić, tako ću i da nastavim. Jer mi imamo, osim tih naših unutrašnjih podjela, imamo daleko većeg i opasnijeg neprijatelja kao što smo ga imali 1941. 1945. godine, to su komunisti. Komunisti su nas uništili potpuno kao narod. Šta bi rekao naš dobri književnik Antonije Đurić, komunizam je možda pao, ali se komunisti odlično drže. I to je potpuna istina. Komunisti i danas vladaju našom lijepom otadžbinom. Osvrnuo bi se na jednu izjavu da bi ljudi mogli da vide koliko je to zlo, koji misle da to nije zlo. Recimo, kada je Borislav Mikelić došao za premijera Krajine, prva njegova izjava zvanična je bila, baš zvanična, prva njegova izjava bila je: došao sam u Krajinu da u Kninskoj Krajini ubijem uništi mit o popu Đujiću. Dakle, on nije došao u Krajinu da se bori protiv ustaša, on nije došao u Krajinu da bilo kakvo dobro napravi, on je došao da se bori protiv Momčila Đujića i poslije 50 godina. Znači, to je naša osnovna, to je naša prevashodna opasnost i moramo, sve nacionalne organizacije, moramo ovaj naš nesretni narod uputiti ka tome da nemamo drugih neprijatelja osim tih. A što se tiče Ljotićevaca i da i to malo pojasnim, i Đujićevi četnika, to je mnogima danas nepoznato. Na granici Slovenije i Italije čak su izdruženo djelovali protiv Mussolinijevih fašista. Znači, kad danas neki kažu da su Ljotićevci fašisti, eto recimo jednog demantija, gdje na licu mjesta može da se provjeri kod četnika Vojvode Momčila Đujića u njihovim knjigama. Recimo, Đujićevi četnici su napali jednu jedinicu određenu tamo Mussolinijevu. Nijesu mogli da ih savladaju dok nijesu prišli Ljotićevci sa protivkolskim topovima i zajednički su izvojevali pobjedu. Čak je pisac David Damjanović, koji je napisao to i spomenuo u svojoj knjizi Kroz krv, javuk i suze, on je čak i malo osvrnuo se na to koliko bismo bili moćni i jaki da nije bilo tih unutrašnjih podjela u srpskom narodu. Hoćete nešto da mi odgovorite iskreno? Hoćete mi nešto... Iskreno, slobodno. Da li biste se učlanili u ovaj srpski narodni pokret? Pa zašto ne? Zašto ne? Prvo pa svega to ne radite? Zato što imam svoju organizaciju koju vodim. Dinarski četnički pokret u našem statutu ne može, član Dinarskog četničkog pokreta ne može da bude član ni jedne političke organizacije. A sarađujete li sa ovim srpskim narodnim pokretom Zbor? Pa kako da ne? Pa dobro, dobri smo sa našim obrazovcima, sa Mladenom Obradovićem, uglavnom sa njim.
Mi nemamo nikakvih problema, nikada nismo ni imali. Nažalost. Pa vidite da gospodina Mladena Obradovića proglašavaju da je fašista i šovinista. To je jedan divan mladić koji će, ako Bog date, jeste, naravno. Ja sam ga i zvao u emisiju, ali je bio odsutan, putovao je u Kosovsku Mitrovicu. Mogu li nešto da kažem? Izvolite. Upravo po pitanju toga, znači, ja kad sam ovdje došao u Srbiju, kada smo 1997. godine počeli sa organizacijom da okupljamo naše mlade momke koji su ratovali, borili se za krajinu, da je okupljamo ovaj pokret. Najprije smo krenuli sa našom braćom Ravnogorcima. Nažalost, nećete mi vjerovati na kakve smo nailazili nesuglasice, naročito kod starih četnika Ravnogoraca, Dražinik, koji su čak po 20 godina robijali. Ja sam nailazio, bilo je takvih momenta kada mi jedan od njih kaže, recimo u nekoj našoj raspravi, mi kaže ti nemaš pravo tako da govoriš, došao sa strane. Drugi je isto također stari četnik Ravnogorac ucjenjivao Ravnogorski pokret svojim ulaskom u pokret, kaže tek kad Đujićevci izađu iz njega. Znači, šta da vam kažem? Hoćete da se vratite na kafu kod Ljotićevaca ovdje u Beogradu? Uvijek, u svako doba. I više od kafe. I više od kafe. Kod drugova. Svi koji se bore za srpski narod, za Srpsku pravoslavnu crkvu, meni su bliski. Svi koji insistiraju na srpskim podjelama, meni nisu bliski i neće nikada biti. Nažalost, danas ima takvi koji insistiraju na tome. Mislim da je to u ovoj situaciji kada su tolike srpske zemlje okupirane. Jesmo snimili malo kolege iz režije, da li smo snimili malo i ovdje naše prisutne u publici članove, simpatizere Srpskog narodnog pokreta Zbor, Dimitrije Ljotić. Možete malo njih da pokažete našim gledalcima. To su mladi momci, perspektivni, obrazovani ljudi. Među njima će biti dosta i pravnika, budućih i doktora nauka i ostalih. Već ih ima, naravno. Nek su živi i zdravi. Evo, to su ti momci. Jedna grupa nije mogla ovdje da stane u studio. Došlo ih je, boga mi, dosta. Naravno i Ravnogoraca i Četnika. Pozdrav za ove momke. Ja ću sada zamoliti, izvolite gospodine Kotaraš. Kada već spominjete profil koji se nalazi u našim organizacijama, ja bih rekao samo da u našem četničkom pokretu ima dosta mladića koji su aktivni podoficiri Vojske Srbije, koji su maltene svaki dan dolje na granici. I da nešto konstatujemo. Znači, glavni adjutant i sekretar Vojvode... Nije adjutant, nego sekretar. Sekretar Vojvode Momčila Đujića je bio jedan Ljotićevac. Đoko Dragičević koji je bio ogorčeni Ljotićevac. Ogorčeni. Da, i pa ne samo to, ja sam bio na kongresu, recimo. Dobro, i onda znači po tome možemo da kažemo naravno da Dimitrije Ljotić u nikojem slučaju nije bio možemo da kažemo fašista. Da postoji nada. Znači, postoji nada. Ako je mogao to da radi Vojvoda Momčilo Đujić, ako je mogao da prevaziđe sve te podjele, Vojvodi Đujiću sigurno nije bilo lako biti... Nikada se, gospodine Kotara, što hoću da kažem, i vama, vi znate, i našim gledalcima večerašnje sklopke, nikada se nije dovodilo pitanje da je Vojvoda Momčilo Đujić fašista, ne daj Bože, ili Kvisling. Ali dovodi se u pitanje Dimitrije Ljotić. Znači, a sada smo došli do neke činjenice da je Vojvoda Momčilo Đujić imao za svog sekretara žestokog Ljotićevca, je li tako? Koji, znači, po tome ni Dimitrije nije bio fašista ni Kvisling. Eto, znači, idemo na... Ako tako kaže Vojvoda Momčilo Đujić, ja mu vjerujem. Naravno. Vojvoda Momčilo Đujić je izuzetno proveren kao ličnost i njegov lik i delo još iz Čikaga, iz dijaspore koji je radio na očuvanju srpstva u Krajini i bivšoj Jugoslaviji i sadašnjoj Srbiji i tako dalje. Idemo sada na džingl sklopka i na završnu reč na večerašnju temu Ko beše ko nekada. Uživajte. I evo nas... Naravno, na samom kraju večerašnje sklopke u temi Ko beše ko nekada, profesor dr. Branislav Filipović, šef katedre anatomije i magistar psihijatrije na Medicinskom fakultetu i simpatizer Srpskog narodnog pokreta Zbor. Dimitrije Ljotić, par minuta, molim vas, nema više vremena. Znači, završna reč na celokupnu večerašnju priču o Dimitriju Ljotiću, Momčilu Đujiću, četnicima, komunistima. Izvolite. Pa i Dimitrije Ljotić i Vojvoda Momčilo Đujić su žrtve jednog sklopa nesrećnih okolnosti po srpski narod, podela koje se, nažalost, veštački i dan danas potenciraju. Dimitrije Ljotić ni u kom slučaju nije bio fašista, on je na tome insistirao i čak i napisao članak, imate ga kod nas na našem sajtu www.snpzbor.rs.
ni fašizam, ni hitlerizam, nego Zbor pokazao je i dokazao da je Zbor jedan autohtoni srpski put, da je to nešto što je služi očuvanju nacije, očuvanju vere i na kraju pokazao to svojim delom, nikad ne želeći vlastito bogatstvo ili vlastitu afirmaciju, a pomažući velikom broju Srba i izbeglica i Srba u okupiranoj Srbiji da prežive i izbegnu nemačka stratišta. Sa druge strane, priča o Kvislingu apsolutno ne stoji. Ja sam vam rekao, ljudi koji su pripadali Zboru pre rata borili su se u jedinicama Kraljeve vojske. Srpski dobrovoljački korpus se borio isključivo protiv komunista, koji su i dan danas, kao što je moj kolega rekao, najveći neprijatelj srpskog naroda i oni i sve snage i dan danas rade u cilju njegovog odnarođivanja. Hvala vam puno. Gospodine Kotaraš, par minuta, završna reč na večerašnju priču. Na večerašnju priču. Pa na večerašnju priču opet bi se vratio na to, znači da mi nemamo većega i ogorčenjega neprijatelja od komunista. Da li su komunisti možda po vama neofašisti ili tako? Oni su gori od toga. To je lijepo rečeno. Nacisti su se borili protiv drugih naroda, komunisti protiv sopstvenog naroda. Znači daleko gore i to su naši najveći neprijatelji. Vojvoda Momčilo Đujić je znao komu je neprijatelj. Nikada Vojvoda Momčilo Đujić nije sa njima razgovarao ni pregovarao. Znači od prvog dana kad se oni pojavili na tromeđi Dalmacije, Like i Bosne, Vojvoda Momčilo Đujić je imao svoj cilj, a to je bilo sa njima samo preko nišana. Nažalost, lično smatram da je Dražen Mihajlović previše dozvolio takvim banditima, takvim banditima, dozvolio im je previše da se razmašu po Srbiji.